Ćao, dobrodošli u moj Amerika podcast. Ja sam Miloš Panić, a moja današnja gošća je Ivana Jovanović, aktivistkinja za ljudska prava koja je provela 5 nedelja u Americi na BOLD programu, gde je imala priliku da razvije svoju projektnu ideju koja će unaprediti svoju lokalnu zajednicu. Uživajte. Ivana, dobrodošla. Hvala ti. Otkud Amerika? Ja sam odrasla na Disneyu, Hannah Montani, američkoj pop sceni, tako da mogu da kažem da sam vrlo amerikanizovano dete bila i od uvek sam maštala da odem u Ameriku i da se vozim onim žutim školskim autobusom, da pevam na karaokama, tako da od uvek je postala ta želja da odem i vidim kako je živeti u Americi. I čak sam u 2. godini srednje škole pokušala. Tada se program zvao E-Smile, danas se zove Flex. I nisam prošla, čak nisam prošla ni prvu fazu. Šta? Da, ali vjerojatno nije bilo suđeno tad, tako da mislim da je, vjerojatno nisam bila spremna, tako da je okej. I onda, eto, koliko godina kasnije sam aplicirala za BOLD i otišla. Ti si bar na Flex probala, ja nisam imao šansu jer sam tek posle 3. godine saznam za Flex, tako da ti si bar si se prijavila, tako ako ništa. Ali dobro, zamislim da sam se prijavila prve godine, onda bih mogla da kao da probaš 2 puta, da. Obeću tako bude, da. Se ne spremiš prve, spremiš se bolje 2. godine i to je to. Sad ti si bila na nekom od BOLD programa. Kako si uopšte saznala za BOLD? Pa to je vrlo zanimljiva priča. Moja drugarica Sara i njen dečko Srđan su bili prva generacija BOLD Bosne. Tada Srbija nije imala BOLD program i bila je korona, nas troje smo pokrenuli podcast koji se zvao Polinet i ideja Polineta je bila kao da razgovaramo o društveno-političkim temama na internetu, pa kao Polinet, politika na internetu i bilo nam je jako zabavno, međutim s obzirom to da je krenulo tokom korone, kad se završila korona, onda je počelo neki letnji period i to je utihnulo. Međutim, oni su meni rekli da idu na BOLD i kako je to super. Tad su već radili na nekim svojim projektnim idejama koja nije bila Polinet. I rekli su kao ako bude bilo tako nešto u Srbiji, mi ćemo ti javiti. Godinu dana kasnije pokreće se BOLD Srbija i meni, sad se nećem da li Sara ili Srđan šalju linke kao apliciraj, mislim da je ovo baš za tebe program. I onda sam aplicirala i iskreno se nisam nadala da ću proći. To je malo moj imposter sindrom, ali posebno što smo me odbili prvi put. Ali da, prošla sam i prijavila sam se, ako je prijava bila, na primjer, u srijedu u ponoć, ja sam se prijavila u utorak u 11 sati, jer sam bukvalno kao mozgala da li da apliciram, da li ne. I onda naravno svi moji prijatelji probaj i eto, probala sam i dobro prošla. Koji je to program bio tad kad se aplicirala? Zvao se BOLD Academic Fellowship o građanskom angažmanu, civic engagement. Šta su kao neki bili uslovi da ti se prijaviš na taj program? Online je aplikacija i popunjava se motivaciono pismo, CV, s obzirom na to da je ideja programa da ti razvijaš projektnu ideju koja će pomoći unaprediti tvoju lokalnu zajednicu, apliciraš sa tom projektnom idejom i ono što je meni na primjer bilo malo izazovnije da treba da priložiš i budžet, koliko ti je novca potrebno da ti realizuješ tu ideju. Matematike ja baš nismo najbolje, ali dala sam neki okvirni budžet, tako da mi je to zapravo bio najteži deo aplikacije i potrebno je motivacijno da sam rekla, pismo preporuke i nakon te aplikacije se čeka par nedelja kada smo dobili rezultate. Kad si saznala si kao izvučena da si odabrana za taj program, kakav ti osjećaj bio zapravo kad kontaš ideš u Ameriku? Ja sam tada bila u nekoj gym fazi, tako sam bila u teretani i izlazila sam iz teretane i otvaram telefon, palim internet i samo mi stiže mail. Mislim da je naslov bio BOLD ili tako nešto i ja kao, ok, trenutak istine i otvaram i kao scrollujem da vidim šta je boldovano jer sam kao bila fazon, vratno će u boldovanom reći da sam prošla ili ne i čitam i ne znam šta piše, kao bukvalno vidim slova ali ne vidim sadržinu poruke i onda skapiram da sam prošla i bila sam jako srećna, bukvalno nisam mogla verovati da se to dešava, a aplicirala je i moja tadašnja koleginica i danas drugarica Jana isto i ja joj šaljem screenshot i kao OMG Jano, prošla sam, jesi li ti dobila rezultate? I ona kaže da, ja sam prošla i onda smo onako imali jedan moment kao jej. Brutalno. Sad kad znaš da si izvučena, to je da si odabrana za taj program, kako teče dalje proces, to je celokupan proces prelaska za Ameriku?
taj proces bih podelila u 2 faze. Jedna faza je apliciranje za vizu i prikupljanje dokumentacije, fotografisanje za vizu itd. I taj proces je prošao relativno ok, zato što smo imali podršku ambasade i oni su nam objasnili kako sve teče, koji su koraci koje moramo da preduzmemo, tako da sve smo to uradili i kažem, bilo je dobro. A drugi deo je bio više povezan sa samim programom. Nisam rekla da BOLD zapravo znači Balkanski omladinski lideri i liderke i zapravo se taj online period bavio time šta znači biti lider, koje su osobine lidera ili liderke i tu smo se pripremali na naš život u Omahi, pošto je program u Omahi, Nebraski. I da, mislim, to isto bilo vrlo zanimljivo jer smo radili sa predavačima univerziteta u Nebraski i također smo imali priliku da se mi upoznamo, mi boldovci, i to je trajalo mesec dana. Mislim da je bilo 4 predavanja i 3 predavanja su bila za Bold Srbija, a onda je posljednje bilo kao Bold Bosna, Crna Gora i Srbija, Bosna i Hercegovina. I to je onda bila prilika da se svi mi upoznamo i bilo je baš zabavno. Koliko otprilike učesnika ide iz neke države? Srbija nas 15, Crna Gora 10 i Bosna i Hercegovina 15. Sad, kako je tekao vaš put do Amerike? Put je bio vrlo dug. Leteli smo iz Beograda za Istanbul, onda iz Istanbula za Chicago i onda iz Chicaga za Omahu. I već smo na početku se susreli sa nekim prvim izazovima, a to je da smo propustili let iz Chicaga za Omahu, jer nam je let iz Istanbula malo kasnije krenuo, onda smo kasnije stigli i nismo uspeli da uhvatimo let iz Chicaga. I onda je to bila mini agonija, kao šta raditi sad. Meni je to bio prvi prekookeanski let i kao iskreno jako sam se radovala, ali sam bila kao malo i zbunjena. Međutim, uspjeli smo da se izborimo za hotel. Mislim, to je i praksa kod nekih kompanija, kod nekih ne. Ali dobili smo hotel i prespavali jednu noć u Chicagu i onda se sljedeće jutro uputili ka Omahi. Sad Omaha, kakva ti je Omaha ovako na prvi utisak? Pa Amerika na prvi utisak mi je velika i sve je nekako ogromno i drugačije. Kad sam došla u Omahu, mislim, naravno, bila sam potpuno jetlagovana i spavalo mi se. Ali da, neki prvi utisak mi je bio da je voda slatka. To se sećam kao prvog utiska, kao voda mi je slatka. Voda za piće? Da, voda mi je bila slatka i kad smo se tuširali, nekako mi je, ne znam, mi je drugačije, kao da je mekana voda. Možda ovo čuješ prvi put, ali da, čujem prvi put. Bold učesnici mogu da potvrde. I to smo čak i prokomentarisali da nam je kao kupanje bilo čudno, da nam je voda bila čudna, ali i dalje nema odgovora za slatku vodu iz flašica. Pa ne znam, znam da tamo ne piju ovu, kako se zove, vodu sa česme. Da. Uglavnom kupuju vodu iz prodavnice, ali nisam primetio slatka, mislim, onako voda ko voda, nisam primetio neku razliku. Mislim, i postoje, ne znam, razlika sa rosom, na primjer. Da, našom. Ja volim rosu. Ja ne, na primjer. Ali nisam primetio nešto kao posebno drugačija voda. Ne znam, mislim, meni je prvo bilo zanimljivo što piše zero sugar na vodi, kao, pa voda je, valjda logično da neće imati šećera. Ali dobro, ali mi je ipak bila slatka i onda kao kad sam probala tu vodu, ona sam bila ok, šta mi je još drugačije što se tiče hrane, tako da mislim da je sve drugačije. Hrana je mislim, ne znam, nije mi baš prijela hrana, nekako mislim da je naša kuhinja. A misliš kao na njihovu kao fast food hranu ili? Pa mi smo, pošto smo živjeli tamo, da kažem, u apartmanima, mislim sobama, mi smo kuvali i onda bismo kupovali hranu u Walmartu. Tako da, Walmart hrana baš i nije najzdravija. Da, kao ne može kupiti na nekom drugom mjestu. Pa iskreno nisam ja pronašla mjesto gdje bih mogla da kupim, a da nije Walmart. Bilo je kao nekih lanaca brze hrane, ali i to je bilo ukusnije od Walmarta, ali kao ne možeš baš ni da kupuješ svakog dana
burger, palačinke. A može, ajde. Na mjesec dana samo može. Dobro. Sad da nastavimo sad pričom vezanu za Bolt. Vi ste stigli u Omahu. Imali ste kao neki niz predavanja kad ste došli, tako? Da. Kako izgleda? Koji je koncept bio tih predavanja i kao koje su, na primjer, recimo neka bila predavanja od tih? Kao što sam rekla, ideja samog programa je da mi apliciramo sa svojim projektnim idejama koje ćemo kasnije razviti kad se vratimo u svoje lokalne zajednice i osnaživanje nas kao budućih mladih lidera i liderki. Tako da prvo predavanje nam je krenulo odmah u ponedeljak i bilo su vrlo intenzivna. Mislim, tokom cijelog dana uglavnom imali smo teorijski deo i praktični deo i razgovarali smo o ljudskim pravima, američkom sistemu, upravi i imali smo neke panel diskusije, razgovarali kako da na najbolji način prenesemo svoju poruku, kako da komuniciramo i to je bilo vrlo, da kažem, praktično, ali ono što je meni, na primjer, ostavilo baš dobar utisak je taj praktični deo, gdje smo, na primjer, volontirali, obilazili muzeje i volontirali smo u organizaciji koja se zove Girls Inc. I to je kao... Ja sam to doživjela kao produženi boravak za devojčice kojima roditelji rade i onda one dođu tu i sa zaposlenima kvalitetno provode svoje vrijeme i onda smo mi organizovali jednu aktivnost za njih i moja grupa se bavila kao ženama u politici i pripremili smo kao neke inspirativne žene, citate i razgovarali s njima kao koja vas žena inspiriše. Ono što je bilo jako slatko da su one odgovarale mama. I to je bilo baš lepo i sa njima smo se družili celog tog dana. Tako da meni je to bio baš nekako važan moment jer sam se tada osjećala kao da konačno ja dajem nešto toj zajednici u kojoj sam i kao da sam sad povezala sa Omahom jer razgovarali smo sa tim devojčicama kako je živeti tu. Mislim, to su one tinejdžerske priče koje se njima sviđa, šta ima u školi. Naravno smo one pitale kao odakle ste vi, mi kao iz Srbije, Bosne ili Crne Gore i onda kao pa gde je to i to je bilo vrlo slatko. I onda su one, pošto nisu znale gde je Srbija, na primjer, i onda bi smo mi rekle pa to je Evropa i one kao jao, baš bi hvala da dođemo u Evropu. Tako da iskreno bilo je baš slatko i korisno. Također, s obzirom da mene jako zanima ljudska prava, bilo mi je vrlo značajno što smo posjetili muzej Malcolm X-a. Malcolm X je inače iz Omahe, a i bio je vrlo aktivan u borbi protiv segregacije crnaca u Americi i aktivan u tom civil rights movementu. Tako da mi je to bilo jako korisno da razgovaramo sa kustoskinjom muzeja, da vidimo šta sve muzej ima da ponudi. Također smo dobili knjigu o Malcolm X-u, koju još uvijek nisam pročitala, ali nameravam. Također smo imali priliku da posjetimo i dosta muzeja. Posjetili smo školu Little Priest, koja je, to je zapravo college, fakultet, u kojoj 90% studenata i studentkinja su Native Americans, što je bilo vrlo zanimljivo, da vidimo jedan prostor koji čuva njihovu kulturu i da onda razgovaramo o tome. I ono što je meni bilo jako korisno na programu je to što sam zapravo mogla da razvijem tu svoju ideju koja se potpuno promenila od primarne i dobila sam priliku da dobijem mentorku koja je radila sa mnom i pomogla mi da zapravo formulišem šta ja želim da radim i čime želim da se bavim. I zanimljivo je da sam nakon Amerike promenila posao, jer mene su od uvek zanimali mediji. Ja sam završila novinarstvo, ali i ljudska prava i onda sam nekako nakon Amerike shvatila da ja želim zapravo da, spojim to i danas to i radim, tako da zapravo mi je bilo vrlo life-changing iskustvo. Poglavno tako i bude, obično ljudi odu pa se promene, tako da skroz te razumijem, ja sam isto. Ja sad, podsjetim samo, koji je tvoj bio projekat s kojim si se ti prijavila na Bolt? Moja primarna ideja je bila da radim na razmeni mladih na Zapadnom Balkanu i da se bavimo pomirenjem. Međutim, s obzirom na to da je projekat fokusiran na lokalne zajednice, onda to baš nije bilo toliko realistično, jer bi trebalo se fokusiram na Srbiju.
ili još bolje Beograd, Požarevac, pošto sam ja iz Požarevca. Tako da se ideja promenila i ta primarna ideja da organizujem razmene je postala projekat Media for Peace, gde mi je trenutno ideja da radim sa studentima i studentkinjama novinarstva ili mladim novinarima i novinarkama na borbi protiv govora mržnje i na tom mirovnom novinarstvu, što je zapravo i novi pojam. I ideja je bila da se organizuje Akademija mirovnog novinarstva za početak 15 učesnika i učesnica, nakon čega bi ti mladi novinari i novinarke imali priliku da rade stažiranja u organizacijama koje se bave medijima ili medijskim organizacijama i nakon toga bi oni radili na proizvodnji medijskog sadržaja koji bi se bavio ili kreiranjem nekih alternativnih narativa koji se suprotstavljaju govoru mržnje i tim nekim mrazilačkim i narativima koji nas dele. I to je i dalje ideja, s tim što Bold nakon tog programa ti nudi priliku da ti apliciraš sa svojom idejom za Bold grant. I kao što ste rekla, ja sam promenila posao gde sada se zapravo bavim govorom mržnje i onda smo zajedno u organizaciji sa kolegama i koleginicama razvili još malo tu moju ideju i aplicirali za neki drugi grant. Koje si još imala aktivnosti tokom, recimo, tih predavanja, tih radionica i, recimo, van tog nastavnog dela? Aktivnosti koje su nam pomogle da bolje razumemo američko društvo, ali i Omahu, su, na primjer, bili, da kažem, neki community eventovi koji su organizovani, pa smo tako imali priliku da posjetimo grčki festival koji je organizovan u Omahi, gde smo jeli grčku hranu, slušali muziku, družili se. I takođe, s obzirom na to da smo mi imali, da kažem, studente mentore, to su bili lokalci koji su studirali na univerzitetu Nebraska u Omahi i onda smo i sa njima dosta razgovarali o Omahi, o američkoj politici, nekim izazovima, onda smo mi delili svoje priče iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, tako da je taj moment isto bio jako važan za naše umrežavanje i deljenje iskustava i to se nekako dešavalo u neformalnom settingu gde bismo mi sedeli ispred hotela, pričali i družili se. A što se tiče nekog formalnijeg dela, aktivnosti su nam bile uglavnom vezane za predavanja koja se tiču ljudskih prava, ali dosta je fokus bio na tome da mi razgovaramo i da praktično radimo neke stvari. Tako da svako od nas je došao sa svojom idejom koju je onda kroz ta predavanja razvijao i s obzirom na to smo imali mentore, oni su zajedno sa nama radili na razvoju tih ideja. Tako da mi bismo, na primjer, otišli na predavanje, razgovarali o, ne znam, trenutno, na primjer, globalnim izazovima, globalnim svetskim izazovima i onda bi možda neko od nas dobio ideju kako da promeni svoju ideju, svoju projektnu aplikaciju, onda bismo došli u hotel gde bismo zapravo nastavili da razvijamo te svoje ideje. Imali smo organizovanu i posetu u Južnoj Dakoti gde smo otišli da vidimo Mount Rushmore i to je takođe bilo vrlo zanimljivo i korisno iskustvo. Sad za one koji ne znaju, Mount Rushmore je, kako da nazovem to, to je planina, ali tako, ili to je ta neki, kako se zove, litica u suštini, ali tako? Da, sa predsjedničkim glavama. Da, sa predsjedničkim glavama, to je poznato iz nekih filmova, tako da to je Mount Rushmore. To je inače meni kao jedan od san snova da odem tamo, ali kao nikako da desi da odem tamo, tako da... Kako to da nisi kad si bio u Americi? Pa nisam, jer uglavnom je bilo da putujem tu negde blizu, koliko mogu da putujem. Prošle godine sam bio na Havajima i u New Yorku, i u Bostonu i Newportu, ali nekako sad taj Midwest kao srednji zapad ili zapad, kako već ko gleda taj deo, mislim, Južna Dakota je dosta daleko, recimo, od istoka gde sam ja bio, tako da zato nisam između ostalog bio, ali da, volao bi da odem tamo. Jedna od aktivnosti koja ne znam da li je uopšte aktivnost, ali je meni ostvarilo moj san tinejdžerski je bio baš odlazak tim školskim autobusom na fakultet, tako da smo mi iz hotela u kojem smo sedeli svako jutro školskim autobusom putovali do fakulteta i nazad i to je bilo vrlo zanimljivo i
dešavalo se da se u autobusu poznamo sa nekim studentima i onda bismo mi pričali kao da smo iz Srbije, pa ih ponovo poznavali sa srpskom kulturom i slično. I kad sam već spomenula srpsku kulturu, isto smo imali organizovano predavanje gde smo mi predstavljali svoje zemlje i šta je karakteristično, pa je koleginica iz Sabolda ponela srpsku narodnu nošnju, što je bilo vrlo zabavno. Takođe su kolege iz Bosne i Crne Gore predstavljali svoje države i onda smo mogli da čujemo neka pitanja studenta, da im odgovorimo i da kao približimo jedne drugima naše zemlje. Biblioteka na univerzitetu je predivna i ono što mi se zaista dopalo kod američkog obrazovanja je to da tebe šta god da zanima, ti možeš to da nađeš. I ako neko ne zna osobu koja može da ti pomogne i resursi koje imaš su stvarno fenomenalni i mislim da je obrazovanje takvo da se zaista posveti pojedincu i samim tim onda ti možeš bolje, brže da se razvijaš jer imaš podršku, imaš resurse, samo je potrebno da na primjer odeš u biblioteku, zatražiš šta ti treba i dobit ćeš. Tako da mi je to bilo vrlo korisno i inspirativno, posebno kad uporedim sa obrazovanjem u Srbiji, gde često literatura je vrlo zastarela, sve zavisi od profesora. Ako je profesor motivisan, onda ćeš ti dobiti nešto kvalitetnije obrazovanje, ako nije, onda moraš bukvalno sve sam. Tako da taj pristup studentima i studentkinjama mi se vrlo dopao i motivisao je mene da istražujem više i da se zaista posvetim da iskoristim maksimalno taj boravak u Americi, da napredujem i da se umrežavam, jer na kraju dana ja se bavim novinarstvom i kontakti jesu vrlo važni, tako da online sastanci sa mentorima i mentorkama su nam zaista bili korisni, gde evo, moja mentorka se konkretno bavila komunikacijom, tako da smo mi razrađivale zajedno moju projektnu ideju i sad to zavisi od toga koja je tvoja tema, koji pristup će tvoji mentori i mentorke imati. Jana, koju sam spomenula, ona se bavila storytellingom i usmenom istorijom, tako da je obilazila muzeje, razgovarala sa različitim ljudima, kustosima i kustoskinjama, tako da bukvalno sve je bilo na tebi, ali si opet imao podršku. Nisi se osjećao kao da si izgubljen u procesu i sam, već si imao neko usmeravanje koje je bilo da ti pomogne da to bude što kvalitetnije. Sad ovako, vi ste imali 4 nedelje da budete u Omahi, 5. nedelju ste imali planirano za neka putovanja. Pa eto, ja sam otvorio sad tu temu putovanja, gde ste bili, šta ste radili? Putovali smo u New York i Washington i to su bile, da kažem, studijske posete. Putovali smo sa profesorima i profesorkama sa fakulteta i imali smo, da kažem, organizovane ture. Prvo smo otišli u New York i u New Yorku smo imali samo 2 dana, međutim let nam je kasnije bio odložen zato što je u Omahi bilo nevreme i baš je oluja bila velika, tako da smo kasnije poleteli i nismo imali ni ta 2 dana, nego da kažem dan i par sati, jer smo stigli baš kasno uveče. Međutim, mi smo to iskoristili maksimalno i mislim da nismo ni spavali. Naravno, u New Yorku smo posjetili Brooklyn Bridge, Central Park, par kolega i koleginice ja smo otišli u MoMU. To je muzej moderne umetnosti koji je predivan i samo za taj muzej je potreban dan, a kamoli ceo New York. I ono što mi se također jako dopalo, da iako sam tamo bila prvi put, osjetila sam se kao da tu pripadam. I meni je kao veliki Beograd, mislim baš veliki Beograd, ali je brz i ima toliko različitih stvari, različitih ljudi, čuješ različite jezike, što je potpuno različito u odnosu na Omahu i možeš da hodaš svuda, nije ti potreban auto i samim tim što hodaš onda i vidiš više, jer iako to nisam spomenula ranije, Omaha je takva da ne možeš da hodaš. Potrebno ti je ili Uber ili auto da bi se kretao sa jednog mesta na drugo, dok je New York potpuno suprotan i zaista je bilo
neprocenjivo iskustvo posjetiti ga. Nakon toga smo otišli u Washington i mislim postoji razlika. Washington je meni malo dosadniji od New Yorka i čistiji. Da, sa puno muškaraca u odelima. I da, u Washingtonu smo imali priliku da razgovaramo sa senatorima iz Nebraske. Imali smo Nebraskan breakfast i oni su tu predstavili svoje planove, politike na kojima rade. I tu nismo bili samo mi, već i, da kažem, drugi ljudi, odnosno građani Nebraske koji su onda njima postavljali pitanja i to je bilo, da kažem, vrlo korisno da vidimo kako ta participativna demokratija izgleda uživo i naravno mi smo bili tu da predstavimo BOLD program. Takođe u Washingtonu u Washingtonu je jako dobro da su muzeji besplatni, odnosno većina muzeja je besplatna i onda sam ja otišla u muzej, Afrički muzej, odnosno African American History and Culture Museum, koji se bavio od robovlasništva pa do ovih posljednjih protesta nakon što je ubijen George Floyd i Black Lives Matter movement je obrađen u tom muzeju. Tako da meni je to baš bilo, s obzirom na to kao što sam rekla da me zanima ljudska prava, baš mi je bilo emotivno da vidim sve. I također smo bili, ovo nije u Washingtonu, ali je za New York vezano, bili smo u New Yorku tokom 11. septembra i samim tim smo prisustvovali komemoraciji, što je također bilo emotivno. Koji su to neki izazovi, recimo, na koji si naišla tokom tvog boravka u Americi tokom BOLD programa? Pa prvi neki izazov je taj da sam ja aplicirala sa jednom projektnom idejom i onda sam shvatila da ne mogu da je realizujem i taj moment nije čak ni razočarenja, ali bila sam kao šta dalje, šta sad ja da uradim, kako da promenim svoju ideju, koja je to neka nova ideja, šta ja mogu da pružim svojoj lokalnoj zajednici, koje su potrebe Srbije, Beograda, Požarevca. Mislim, razmišljala sam u tom smeru. I onda nekako u razgovoru i sa drugim boldovcima razvila se ta moja nova ideja. Tako da je to bio možda neki prvi izazov gde ja kao dolazim super ponosna na svoju aplikaciju, ideju, da bih saznala da ne mogu da je realizujem. To je bio možda neki prvi izazov. A onda naravno bilo je i onih privatnih gde 7 sati je vremenska razlika između Srbije i Nebraske, tako da to je uticalo i na moje odnose sa, u tom trenutku i sadašnjem trenutku, dečkom, što je, mislim, svi smo mi imali neke svoje, da kažem, lične izazove kroz koje smo prolazili tokom tog perioda, ali mislim da me je Amerika naučila kako da se nosim i kako da budem pozitivnija kada naiđu ti izazovi, jer mislim da oni zaista neguju taj pristup da ništa nije nerešivo i da ćemo sve zajedno rešiti i da treba da slavimo te neke male pobede kada izađemo iz tih izazova. Tako da mislim da sam vratila taj mindset i pristup životu ovde. Sad, polako došao kraj programa, došla si kući. Da. Kako si doživjela taj povratak kući posle tih bukvalno 5 nedelja intenzivnog provoda, predavanja, aktivnosti u Americi? Iz Amerike sam se vratila na Butch Cassidy koncert, tako da taj prvi dan, ne znam, prošao mi je u magnovenju bukvalno, a onda kada prespavaš i kad se probudiš, prvo sam se probudila u toku noći misleći da, ne znam, kao neki panični napad da sam dobila i nisam mogla prepoznam svoju sobu jer to nije moja soba, ja sam bila negde drugde 5 nedelja i onda sam ja kao sebi, u svojoj sobi sam, u Beogradu sam i onda je polako počeo taj povratak u realnost gde sam razmišljala o tome šta sad ja mogu da uradim da iskoristim ovo znanje i iskustvo koje imam i prva odluka je bila
da možda treba da razmišljam o promeni posla i da vidim na koji način ja svoje ovo znanje o medijima mogu da iskoristim na nekom novom radnom mestu, što kao sad i radim. Naravno, nakon povratka razgovarala sam sa svim svojim prijateljima, rekla kako treba da iskoriste ovaj program, kako je super prilika i ono što možda nisam spomenula na početku je da je to za sve mlade od 18 do 25 godina. Tako da ako vam ova priča zvuči zanimljivo, imate 18 do 25, prijavite se. A na koji način ti je još Amerika kao oblikovala? Meni je Amerika donela mnogo više samopouzdanja i mislim da kao i dalje se ja borim s tim nekim imposter sindromom, ali verujem da mogu jer sam to tamo i pokazala. Bila sam sama, sa novim ljudima, na novom mestu, razvijala i razgovarala o temama koje mene zanimaju i preživela sam. I ne da sam preživela, nego sam zaista ja promenila nečija razmišljanja i ja napravila neke male promene i zapravo, da kažem, trajvovala. Tako da sam se vratila ovde sa mnogo više samopouzdanja i na tome sam zahvalna Americi i mislim da me je otvorila za nove mogućnosti. Mislim, kao što sam ti rekla, ja sam bila vrlo amerikanizovano dete, tako da kao sve te različitosti koje sam ja tamo videla, ja sam samo poželjela da ih donesem ovde i da ih promovišem i mislim ja zaista verujem da smo svi ljudi rođeni jednaki, da svi treba da imamo ista prava i za to se i borim ovde i Amerika mi je pokazala da je to moguće. Naravno, to ima izazova i naravno i u Americi nije to sve savršeno, ima dosta klasnih razlika i dalje nekih problema, ali je važno da se stalno preispitujemo i da zauzimamo prostore i to mi je isto Amerika donela da kao mogu da kažem da ovo je loše i izaću na ulicu zbog toga. Tako da Amerika me osnažila. I evo za sam kraj, koja je tvoja neka poruka budućim omladincima koji budu aplicirali za neki BOLO program? Pored toga da se prijave je da daju sebi šansu da budu na novom mestu, okruženi novim stvarima i novim iskustvima i da budu i ranjivi i da upoznaju sebe bolje, jer kada si na drugom kontinentu u potpuno novoj sredini zaista upoznaš sebe i vidiš neke stvari koje nisi video iz Beograda ili mesta iz kog dolaziš. Tako da definitivno ćete mnogo bolje upoznati sebe i vidjeti stvari na kojima želite da radite kasnije, ali ne kao mane. Mislim, naravno vidjet ćete i mane, ali i svoju jaču stranu i onda ćete možda želiti da više ulažete u to i da napredujete na tom polju. I takođe prijateljstva koja tamo steknete su, verujem, prijateljstvo za ceo život, jer ste svi u istoj situaciji i onda ste orijentisani jedni na druge, provodite dane i noći zajedno prevazilazite neke izazove i ja sam u kontaktu sa mojim boldovcima i planiramo neka nova okupljanja. Takođe, nakon Bolda su se izrodili neki novi projekti koji nisu Bold projekti, ali su projekti koje sve nas zanimaju, odnosno ljude koji su ih kreirali. Tako da neprocenjivo iskustvo i definitivno ne znate koliko možete dok se ne prijavite i dok ne odete. Ivana, hvala što si bila gošća Moj Amerika podcasta. Hvala tebi, Miloše, i hvala ti što si me motivisao da razmišljam o work and travelu.